30. rujna 1948. godine je izašao prvi broj legendarnog Tex Willera pod naslovom Tanstveni totem. 75 godina kasnije taj junak i dalje jaše prerijom i zabavlja mnogobrojno čitateljstvo svojim avanturama i kako se čini ne misli stati, jer njegova popularnost je takva da je najprodavaniji italijanski strip i jedan od rijetkih strip junaka koji se može podičiti takvom žilavom dugovječnošću. Rijetki su stripovi koji duže izlaze od Texa, ali neki od njih su Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman iz DC-a, a Namor i Kapetan Amerika iz Marvela, te Phantom, dok su se neki ugasili poput Mandraka i Tarzana. U početku je Tex izlazio u striša, to jest kaiš formi, sve do studenog 1960. godine i to u recimo maloj nakladi od kojih 50.000 primjeraka. Nakon studenog postaje mjesečno izdanje i počinje izlaziti u takozvanom Bonelli formatu u dimenzijama 16 cm x 21 cm, što je format koji danas znamo i koji kupujemo na kioscima. Sam start stripa nije krenuo obećavajuće jer su se stripoljupci mnogo više orijentirali na junake poput Kapetana Mikija i Velikog Bleka, zbog čeg su se jednostavno scenarija radnje bolje pratile. Ta dva junaka su se prodavali u prosjeku u 200.000 primjeraka. Tek sredinom 1960-ih pojavom špageti westerna poput Sergio Leonove Dolar trilogije ili filmova Sergija Corbuccia, serijal dobija na popularnosti, te prodaja kreće strelovitom brzinom, pa tako prodaja raste na gotovo 1 milijun primjeraka mjesečno. Majka Sergia Bonellija Thea je od svog bivšeg muža Gianluigi Bonellija nakon sporazumnog prekida braka dobila izdavačku kuću koja se bavila izdavanjem stripova, Edizioni Audace, koja će kasnije postati Sergio Bonelli Editore. Taj dar je garantirao egzistenciju njoj i njenom sinu, dok je njen bivši muž ostao slobodni suradnik. Upravo je on te 1948. godine imao na umu dva nova stripa, Tamno oko i Texa Willera, pa je ona od domaćice uskočila u novi poziv one izdavačice, gdje je pokazala poduzetnički dar i odmah angažirala karikaturista i ilustratora Aurelija Galepinija, te tako stvorila jedan od najdugovječnijih autorskih strip tandema. U početku su Gianluigi i Galep, kako se Aurelio Galepini potpisivao na svojim strip projektima, više pažnje posvetili Tamnom oku, junaku čije su se piratske avanture u Kanadi odvijale u 15. stoljeću u vrijeme francusko-engleskih ratova koji mnogi od nas znaju kao 100-godišnji rat, koji je zapravo trajao 116 godina. Na kraju je simpatični pirat trajao samo 12 brojeva i malo je onih koji ga se uopće sjećaju, dok je Tex preživio prvotno turbulentno razdoblje. Ovaj crno-bijeli strip serijal je smješten u 19. stoljeće, točnije u razdoblje između 1880. i 1885. godine, u vrijeme takozvanog divljeg zapada, u razdoblju kad su se Sjedinjene države počele razvijati. Područja na kojem se Willerove avanture odvijaju su većinom na jugozapadu današnjih Sjedinjenih Američkih Država, to jest na području Arizone, gdje je rezervat njegovih Navajosa. Dosta avantura se odvija diljem Sjeverne Amerike poput Teksasa, Kalifornije, ali izvan granica Sjedinjenih Američkih Država, pa se tako neke epizode odvijaju u Kanadi, Meksiku, pa čak i u Panami. Žanrovski strip je čistokrvni western u kojem se povremeno pojave elementi fantazije. No, iako mu je popularnost jako porasla tijekom buma špageti westerna, strip ipak crpi inspiraciju iz klasičnih western filmova koje su radili John Ford i Howard Hawks. Willera je Galep vizualno bazirao prema glumcu Garyu Cooperu, dok je primjetno da kasnije on dobija i karakteristike Johna Wayna i to po načinu ponašanja i držanja. Gianluigi je ime odabrao tijekom jedne automobilske vožnje kad je ugledao trgovinu tekstilom Tex Moda, a za prezime je želio uzeti ime Killer, od čega se na svu sreću odustalo pa je slovo K zamijenjeno duplim slovom V. Tex je bijelac ranih 40. godina, visok 185 cm, snažne građe, okretan, brz na pištolju, koji je rođen između 1838. i 1841. godine kraj rijeke Nueces u Teksasu. U mladosti je bio neko kratko vrijeme i odmetnik, a sudjelovao je u građanskom ratu na strani Unije, iako je njegova država Teksas bila na strani Konfederacije, pa je tako sudjelovao i u bitki kod prolaza Glorieta, stvarnoj povijesnoj bitci koja je vođena od 26. do 28. ožujka 1862. godine, a kojoj su Jenki pobjedili. Nije neodmet spomenuti da je nakratko bio pripadnik iz 7. dobrovoljačke konjičke pukovnije iz Kanzasa. U originalnom broju 511, to je Ludens broj 143, pod naslovom Povratak Culver City, otkrivamo da je imao brata Sema, a da mu se roditelji zovu Ken i Mae Willer. Poslije građanskog rata i odmetničkih dana Tex postaje ranger sa značkom pod rednim brojem 3.
U jednom trenutku je jahao konja dinamita i imao psa Sotonu, ali oni u kasnijim epizodama nestaju, baš i kao rukavice koje je na početku nosio. Nakon što ga Lilith, kćer Crvene strijele, poglavice Navaha, spašava smrti na stupu za mučenje, oni se vjenčaju. Iako je Indijanka to prvo učinila iz samilosti prema zarobljenom Teksu, te da spriječi rat između njenog naroda i bijelaca, između nje i Rangera se događa ljubav i plod te ljubavi je sin Kit. Wheeler brzo ostaje udovac, jer Lilith umire od malih boginja, od zaraženih deka koje su njenom plemenu podmetnuli pokvareni trgovci. On uspijeva osvetiti njenu smrt. Kad umre Crvena strijela, Tex postaje bijeli poglavica Navaha, te u tom razdoblju dobija indijansko ime, Noćni orao, dok njegov sin Kit nosi ime Mali sokol. Uz to počinje obnašati funkciju agenta za indijanska pitanja. Texova desna ruka je vjerni prijatelj još od prvih brojeva. On je stariji od Texa kojih 10-12 godina. Carson je iskusni ranger, opasan sa revolverima koliko i sam Wheeler, spretan i odvažan u trenucima borbe. Bilo da se radi o vatrenom okršaju sa negativcima ili salunskoj tučnjavi. On je nepopravljivi pesimista, gunđalo, ali i veliki zavodnik i džentlmen kad se radi o pripadnicama ljepšeg spola. Njegov lik povremeno uvodi i blagi humor dok razgovara sa Texom ili Kitom Wheelerom, ili dok stariji Wheeler šamara nekog pokvarenog bandita kako bi izvukao priznanje zbog počinjenih zlodjela. Indijanci ga zovu Srebrna kosa zbog sjede kose. Kod Rangera ima čin bojnika. Iako se pričalo da je lik Kita Carsona rađen prema graničaru i jednoj od legendi Divljeg zapada, danas se taj podatak opovrgava jer pravi Kit Carson je u početku svoje karijere bio ubojica Indijanaca. Krvni brat Texa Wheelera također se pojavio od prvih brojeva, to jest od 16. Texove avanture. Ako je Kit Carson Texova desna ruka, onda je Tiger Jack njegova lijeva. Tiger je Texov zamjenik u rezervatu Navaha dok su on i Carson u svojim avanturama. Prijateljstvo Tigera Jacka sa Kitom Wheelerom je jednako veliko i jako kao ono između Texa i Carsona. On je malog sokola naučio indijanskim vještinama. Taj neustrašivi Navaho je spretan sa vatrenim oružjem kao što su Tex i Carson, a po mom mišljenju je on možda i opasniji od starog Carsona. Znani kao Mali sokol, Kit je sin Texa Wheelera i Lilith, poglavice Navaha Crvene strijele. Od malena je odgajan u indijanskom okružju gdje je pod paskom Tigera Jacka usvojio sve indijanske vještine. Otac ga je naučio baratanjem revolverima, te je na kraju mladi Kit postao plinuta slika svog oca dok je bio mlad, ali sa mnogo drugačijim karakterom. Lik Kita Wheelera je nastao u razdoblju kad su mnogi strip junaci bili dječji heroji, poput kapetana Mikija i malog Rangera, te se razmišljalo o samostalnom izdanju, no na kraju se od toga odustalo iz neobjašnjivih razloga. Od živopisnih sporednih likova koji se pojavljuju u Texovim avanturama često srećamo Ahmeda Jamala, kojeg svi znaju kao El Moriska, znanstvenika i vješca, koji sa svojim vjernim Eusebijom živi u Pilares u Meksiku. Kad smo već kod Meksika, tu je i Montales, bivši meksički bandit, sada guverner države Chihuahua i potpredsjednik Meksika. U Kanadi Tex ima Jima Brandona, pukovnika kraljevske kanadske policije, a tu je i zanimljivi Gross Jean, kanadski metis, bivši odmetnik i sada traper. Uvijek smiješni Pat McRan, irski boksač, a u rezervatu Navaha Tex ima uvijek vjernog crvenog oblaka šamana Navaha. Te je tu i Tom Devlin, policijski kapetan u San Francisku, a tu su još mnogi drugi Texovi prijatelji. Posebno bih spomenuo da je Tex odličan prijatelj sa apaškim poglavicom Cochizom, koji je stvarna povijesna osoba i jedan od najlegendarnijih likova iz razdoblja Divljeg zapada. A tu se još pojavio i Geronimo, Buffalo Bill, predsjednik Grant i još neka povijesna imena. Tex možda ima mnogo prijatelja, no broj neprijatelja je također velik. No, kako većina njih završi 2 metra pod zemljom ili rijeđe u zatvoru, od svih tih pokvarenih šerifa, političara i razbojnika, neki ipak isplivaju na površinu jer imaju jako tvrdu kožu, pa često rade Texu velike probleme pokušavajući mu se osvetiti. Texov najveći nemesis i neprijatelj broj 1 je Steve Dicard, poznatiji kao Mephisto, koji se pojavio odmah u početku Texovih avantura i koji je od plaćenika špijuna postao moćan vještac. Ono što je kod Zagora Hellingen, to je Mephisto kod Texa. Onda je tu Mephistov sin Yama, također vještac, pa imamo crnog tigra, malajskog princa sa Bornea, te Proteusa, znani kao čovjek sa 1000 lica, te opasni Andrew Liddell, znan kao učitelj.
No najopasniji od svih njih je bio Ruby Scott, revolveraš koji je u ravnopravnom revolveraškom dvoboju skoro uspio ubiti Texa koristeći se trikom pomičnom futrolom. Iako izrešetan kao sito, Tex je Melezu uspio vrlo brzo naplatiti svaki metak koji je primio. U ponovljenom revolveraškom dvoboju isti trik nije mogao upaliti drugi put. Bilo je to u epizodi Poraz u originalnom broju 99 redovne serije. Razlog Texove popularnosti jest i u tome što on ima najbolje okupljenu grupu scenarista i ilustratora. Čak se i ekipa u DC-u divi toj grupi da je po tom pitanju Tex bolji čak i od Batmana. Na Texu trenutno radi 49 crtača i 12 scenarista. Od mnogobrojnih scenarista izdvojio bih imena kao što su Gianluigi Bonelli, Guido Nolita, Mauro Boselli, Claudio Nicci, dok od crtača se kod mene ističu Galeb, Fabio Civitelli, Alessandro Piccinelli, Guillermo Letteri i Giovanni Ticci. Naslovnice do 400. broja je crtao Aurelio Galepini, dok od 401. broja do danas crta Claudio Villa. Iako je izašlo 13 video igara o Texu na Amigi i PC-u, one su izdane samo u Italiji na talijanskom jeziku. Najpamtljivija je stvar ipak da je 1985. godine izašao film Tex i gospodar dubina prema 3 epizode koje su činili brojevi 101, 102, 103. To jest naslovi El Morisco, Sierra Encantada i Gospodar bez dana. Iako se željelo ići sa pravim filmom krajem 1960-ih i početkom 1970-ih, to nikako nije zaživjelo, pa ovaj nazovimo ga televizijski film zamišljen je kao pilot za TV seriju. Na našu žalost, kako je film loše primljen i od kritičara i od gledatelja, cijela ideja pada u vodu. Što se tiče samog filma, režiju je potpisao Duccio Tessari, jedan od očeva špageti westerna, te čovjek koji je lansirao glumačku karijeru Giuliana Gemme, pa je sigurno zato potonji glumio naslovnu ulogu, to je Texa Willera. Kita Carsona glumi William Berger, austrijski glumac koji je često radio na talijanskim produkcijama, dok je Tigera Jacka glumio Carlo Mucari. Koliko se sjećam, film nije uopće loš, ali daleko je to od kvalitete koju čitamo u stripovima ili koji smo gledali u filmovima poput Odmetnika Josie Walesa ili Tombstona. Tko zna što bi bilo da je prvi plan uspio i da se Sergi Bonelli uhvatio adaptacije u kojoj je Texa trebao glumiti Charlton Heston, a Carsona Jack Palance. Zašto je Tex Willer popularan? Pa prvo zbog toga jer je mnogima i dan danas western žanr zanimljiv. Iako je u filmskoj industriji on već dugo vremena u komi, a nije mrtav jer uvijek izađu 2 ili 3 filma na tu temu. Žanr je spašavala i televizija sa serijama poput Deadwooda. I dan danas mnogi vole tu ikonografiju sa indijancima, kaubojima, prerijom, salunima, stočarima, šerifima i razbojnicima, junacima i zločincima, sa svim time što predstavlja najzanimljiviji period u povijesti Sjedinjenih Američkih Država, a kojeg mi volimo zvati Divlji Zapad. Druga stvar zbog koje je ovaj serijal popularan je sam lik Tex Willera. On je pravi junak koji ne trpi nepravdu u bilo kojem obliku i taj osjećaj za pravdu je odlično prikazan kroz stripove. Njemu nije važna boja kože i status pojedinca nego kakav je kao osoba. Može Vuco pjevati da Tex ne zna što je droga i seks, ali Willer može uvijek prepoznati smrada u ljudskom obliku i tako mu dati papra. Nema veze je li to korumpirani političar ili časnik, pokvareni šerif, pohlepni bandit ili beskrupulozni trgovac. Svi oni na kraju polome zube na paklenom rangerskom dvojcu koji su opasniji od zmijače grtuša. Netko će reći da su priče western kliše i sve na isti kalup. I možda taj tko to kaže jeste u pravu, ali meni osobno su te priče uvijek privlačne, bez obzira ako se često dogodi déjà vu trenutak. Ali tko može platiti to kada Tex nema obzira prema pokvarenjaku koji mu želi sprašiti metak u leđa prema nalogu nekog još većeg pokvarenjaka koji to vodi za kulisa, pa ga ovaj namlati dok ne prizna tko je organizator svega toga. Ili recimo scenu kad Tex i Tiger Jack uđu u salon pa ih šanker ne želi poslužiti jer je indijance zabranjeno posluživati, pa Tex onda napravi dar-mar. Primamljivost Tex Willera je možda u tom njegovom stavu, njegovoj tvrdoglavosti da pravdu istjera na čistac, što je jedan prijatelj koji će svakome pomoći kad zatraži ili treba pomoć, što je neprijatelj predrasuda i diskriminacije, što ne poštuje pravila ako to dovodi do toga da bi negativac mogao triumfirati. Primamljivost Texa Willera je u tome što je brz, okretan, snalažljiv sa nožem, pištoljem, Winchesterkom ili šakama, što može nasilniku staviti soli na rep na bilo koji način i pokazati mu da ima neko tko mu može reći da je dosta nasilja,
pa iako mu to mora objasniti njegovim nasilničkim metodama. Treća stvar je što serijal ima većinom dobre ili odlične epizode i stvarno je vrlo mali broj onih epizoda što su bile baš loše. Ne mogu govoriti o početnim epizodama jer su rađene u nekom drugom vremenu pa ih kroz današnje oči ne možemo ni baš pozitivno gledati. Recimo to na ovaj način, to jest ovako, da su svakako kvalitetnije nego početne epizode junaka iz DC-a i Marvela. Što jest, ali ekipa iz DC-a je bila u pravu. Danas Tex ima najbolju grupu ljudi koji rade na njemu, scenaristi su većinom odlični, a takvi su i crteži. Kad pogledamo kamo svijet danas ide u današnje doba, nam treba Texova filozofija više nego ikad. Današnji svijet je leglo nasilnika, korumpiranih političara i dobro bi nam došli tipovi poput Texa, Carsona, Willera, Juniora i Tigera Jacka da malo uvedu mir i dovedu pravdu na nekim mjestima. Šarm Tex Willera je u tome da nam i dan danas pruži zadovoljštinu prema nasilnicima, nepravdom, barem u mašti ako već ne možemo primiti u stvarnosti. Kako se polako približava 800. broju, nadam se da će nas Tex i njegova 3 kompanjona i dalje zabavljati sljedećih 75 godina i narednih 800 brojeva. Sretan rođendan Tex! Kroz premije duge i gradove divlje, on je zakon bilo gdje da stigne. Teksaški ranger, dobro poznat svima, a najviše ono ko šporku sad je snima. Willer Tex, on ne zna za Crowses, on ima svog Kit Carsona, zagonjen cijeloga Texasa. Willer Tex, ne zna za Crowses, on ima sina Kita i Jacka Tigera, zagonjen cijelog divnih zapada. Na na na, na na na, na 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 na, na. Noćnu gola štuju indijanska plemena, boja kože Texu, ne radi problema. Njemu je važno poštenje i mir, on ne bira sredstva da ostvari svoj cilj. Willer Tex, on ne zna za Crowses, on ima svog Kit Carsona, zagonjen cijeloga Texasa. Willer Tex, on ne zna za Crowses, on ima sina Kita i Jacka Tigera, zagonjen cijelog divnih zapada. On jede bife s vrdom krompirića, on trgne viski ko je pivo i cigareta za kraj. Ako vam se ovaj video svidio, lajkajte ga i komentirajte, dodijelite i koji prijedlog. A ako vam se dosadašnje viđeno dopalo, slobodno se i pretplatite na ovaj kanal.